Symbud Myntri Rangbah Barim ke Jylla uba Stanlington David Khongwir. Hakarta ke baprap kundai snam ula Khlad no ha ke arpu trek unai wiang arhajar arpulai ha negrams ha ke jingstom ke balabat lakat tukat nepor. Lakha uba SD Khongwir ha ke snam syajar kundai spa lai busau. Bat ula rung ha ke kamsan pertai ha ke snam syajar kundai spa nyopuar na ke sengsan pertai HSPDP. Bat ula don bentaru banseng ya ke sengsan pertai United Democratic Party. Ula long ru MLA ke Maulai constituency bat ula job sansian kenti bat yo ban bat ru ke kerdan Symbud Myntri Rangbah ke Jylla ha ke Sorkar belelam dau Myntri Rangbah uba DDPU bat kumjo hapo ke jenglong Myntri Rangbah uba bibi lingdo. Ula bat ru ke kam kom Myntri ketenat Platengka bat Myntri ketenat PHE ha ke Sorkar Jylla. Ula ai ke jing syakri ke Maulai constituency hado arpsan snam bat chong that no naga kamsan pertai ha snam syajar kendai spa kendai pupra. Uba SD Khongwir ula syajir ru kumurang ba Shnong ke Shnong Maulai nong luom ha snam syajar kendai spa andro pupra. Bad ula ne kumurang ba Shnong bat ikan kamsan pusan snam. Bad ula bad ru ke kerdan kumu presiden ke Maulai tahun dorbar live san snam nadu ke snam syajar kendai spa prapupra. Nagaliang Myntri Rangbah ke Jylla Konrad Kongkal Sangma rengkat bat ke Myntri ketenat kakot kakya i Dr. Amprin Lengdo bat ki MLA kilalit ban sngolem syaka yeng jong u. Uba SD Khongwir ula ino syadian ya saungut ki kon bat khat saungut ki kon ksiu. Bat ke jingdai ontep ke met ke basa jong kan long hak arp sau terek unai wieng ha ulum jengtap ke balang Presbyterian ha Maulai nong lum. We are deeply saddened by the demise of late SD Khongwir, and we all know him as a very senior and a person who has contributed immensely to his constituency, to the state as a whole, and he has been known as a person who has been really loved by the masses, and it was reflected in the kind of support he continued even after he was not an MLA. Even then, the support that he saw, the love he saw from the people, just simply reflected the kind of leader he was, the kind of love that people had for him. So definitely, we will all miss him. I also have, had the opportunity to interact and meet and work with him in the past. Even as a Rangbah Shnong, we had, when he was the Rangbah Shnong, we had multiple meetings. So I really had a lot of chance to learn from him and to interact with him and discuss so many things. And I remember meeting him last just before the elections, and it was a great opportunity. I'm happy I got that opportunity to meet him. So at this point, I do express my deepest condolences to the bereaved family, and I pray to Almighty that his soul may rest in peace and give strength to the family so that they can bear this loss that they had. Kalau siya ka jingdo frau na lagi kod antag iksiu nam ta ka pasakurim ba kibitang kajiri bacan dekat berki bayi masam jongki nakaliya ka jongahi ngam la patre di bas di kubur nama deus dam jak na spak na pupra ka ban nakaliya jo i ka dok ba la shot nakaliya kam nakaliya kam jong amali jo i nakaliya jo i ka dok ai tiket dinga malai kun dang sang UDP ba jo dam jak na spak na pupra Pat untuk siyang ay buwa badit pantry na mata ka jibidi yang jo kamula. Pat nakare nga ba hakabadi baka contribution. Dali ka jingtray ka jo nakadiang jo ba SD Khongwir na mata kamula konsihi barakoy. Nginam laban plate ya ka mati ka bami da tre. Dadu ko por ben nakale jo ila ala simti ni ka kam. Giso tu na le jo mata na absence dem. Terus dem je kan Spanya par dar ba simti ni kum MLA menapong kami Khlad ko por kadang kadang mo Khlad ko por kadang lapong kadang sadin ba mulai kadang sadin ba jingi ka hai di berasa sedang dari ihila persyang komunum ikmat kontra sibun kira ke param ta jong mulai di habadi bat ka bon ki jinan la kadeng na kadang jong andang de jong ki sikien dari ke umbam di ko podi na mar ilong deputy minister long finance minister the long room nakalaju PC minister lagi na persyang ro berra man daga nika ski house collection po mulai tom nang ni im simala pan alaban pen urlong boro semua skiling no sos mulai ken yo bauli ko pya
kita kejongan lah budin gitu bagi dokumen kemudian kita kalau kan dengan skiman ya parang dokumen ru nak kalian ini nak mau kalau hatu kepo juga jadi demi be initiate mata kalau habis bukan nehu kita katakan nehu kita be ini mata kalau hati kepo juga kepo juga ini mabeli nomor ba Sorkar dia kadang non kam mata kecaka mina initiate parang dokumen lagi parang buat lap dong hak aja generation ke belum mata bon ki samla kam ta bagi nak sama kinum tip amot mungkam num tip nak dia joki kalong mana bora mata katai parang bon ki project marham mulai itu pohon makan mana mulai pun kita sudah mulai kemudian berbunung seorang kadang ding so kendau sudah Mastan la long uwe urishat ba minta kesunjuk nong spesial Shnong gebri hunuk telat padu bini sengika senang arajar katsa but ila long way neki nong ai boy ki nong ai boringi nong ai mensemingi ilong beriu iba Rangbah ban pensuatu ban peniadai nadu ke barit hadu ke bae ban ngam juklet hamtam ya ke jing kersyan ke jungbi chua bengin pelong ya ke dor pa ke beri nyuk prat ha ka lai putri ume jong stem arhajar khatsan bangi ya song meeting hapo le shumiar arphos ni don por hakti henry de mastanling iba amun sin bong am habung don gamon nila ban le where there's a will there's a way but they lembah jing ai mun sim jong iba hapo arphos ni nila ban penki ya keri kasih jain dia bro koi ban poi dikela te po madan polo om tang kata haki rally bengidon hapo shlong ide iwe nikirat pa kat kereta jung iba indang long win ki volunteer ban yang tingkat ban pe pakai ya pe ke ya jingti di hak ni kepor ni snow ku jingdo kam dei tang ni ke yin kasam dei tang ni ke maulai tong dorbar dei tang ni ke senjuk nrei minta ke ribat ke jat penreu ya kan ni kejaka ke ba i minta bela long thali ngam tip hakikat no post nam bat hakipaten ke bakat no ngela ban yo pat kum ni orang ba uban long ulong yalam nemta kari pat kejat penreu kejingdo kalong bakra bat nak kaliang kesunjuk sesisin ni penpa ke jing smolam ke bakra menta ke yeng kesam ke jong i ki khun ki ti ke jong i ya ka maulai ton dorba pat ide ka bri nyuk tlat barok kawi Te kalau so illogical, kamu ko songnia, kamu kat kini ka mulai ni ngedon ko ba sanpo rupo hajar kini song song. Manong ba pinyami tamuroi arun pinong ba kadai ka sur no mulai te kalau illogical kam songnia te ngaperhat ba halor jo kini ke te kalau ka sur no mulai kadai ban long hi ka ba kam legitimate. Ko songnia ka kumta ko songkun te kata kan ke sur jo mulai te ke kita kamnong kong swa ka dei ka mulai tahun dorba namar ka mulai tahun dorba ka kentup ya baro kan ritli ki kan rungut ki rang masno namar ko makalong mata ka mulai tahun dorba ka dong kan rusno baro kini ki kan rusno ki lo ya tli lang ko ban nga ju penkenmau hi berbor hagi meeting ni kita Mau mangi kong kena mulai kebagadon kami yang ingi kedega solidarity. Ke solidarity yang ingi kedega berkam ke jingi teli kowe. Yang uno mulai ngidei bani teli kowe. Te nda bangala perkhat bahai kini kiki nano sedang. Te hak to kopor kalau mi ka senjuk ki seng sembla mulai pulun. Yang le persang bani kren iki dei mangah boleh ban peskem iki. Hak bagi jid ya kinong kitkam ki le skem ki te ki dei ki domulai bar ki dei ki khon ki persa jongi hi jongka mulai tahun dorba te ki dang ya su jan hi shangi ta te nda ha kapon na ba ki layo kinong kitkam ki ne ta na no te ga pen perkhat yang ga ngom la kom no ru ngana pen bai no ikane ka sur ki no mulai bam de sho ba
brio gini kisi penekam nak tin hijack la hijack manor we arngut hijack yang ni ka kerteng monong ngade kasur unong mulai ngi katuk ningon ngide kasur kino mulai te kam long ki ko shongnia te perkhat ngau ma ngide ben penbai ya kane bat ba kade ben wan da sisa hi ka balong genuine kasur jong kinong mulai ka bamut ba men represent dano kan mulai ton dorbar kade ko ke kam nang da kaseng jong ki kentai mulai pelun bat kaseng jong ki seng samla mulai pelun kini lightly de ladang yelong lang ka we bat ngiong yele de ngi clean yele de bang de kasur jong kinong mulai te ka kham I dan brombe te kam long su menta ban ong batang maroi arngut ban ya kam ya kata kasur te kun magalong menta de ban pendu mangi ya kita ke kata ki bakam ya kata kasur kinong mulai kila sidul ka doi nong iwan no mangi ka tahun dorba ka kinthe na ta ki samla ngiwan ban ngiong mangi de mangi kasur kinong mulai te kwe kala sujal ka ja tingi na perkhat basisien ma ka government the policy ke jong ka government kadang no government kani or kadang no government sen ma ki simti holiday ya project baki kile kidan kan no ban pendem ha ka por ka baki kile bu ek jinge ka badan behind the government ban no kamla man pendem kini maybe it is kada ka policy ke jong ka government him de tang kada project madi ki project kum jo ngai ong kalong meaningless ong kalong useless balat jam ta bangi pen benaya kita ki project jungi lari ke life hole ni life spot ni kat baki dan ngai ikut kubar ki spremana kam tan ri spremana kai kita project claim de implement pat kam yarap gere as if there is no project at all tangi kini hangni la am tala kamba thai tumdu na shu ka sasnam kini kala pin jar bai ngi but tang kani ka biga kata kani ka biga jingki ka serve entai ka entire purpose kan te pila ban sung thu ya ka traffic jam kani kata na sedang ngi maria mi de yin maria kendu traffic jam